Ovo je još jedna u nizu radnih sezona za tebe u kazalištu Marina Držića. Kakav je osjećaj iz godine u godinu raditi i kreativno doprinositi, glumiti u mnogim predstavama i davati sve najbolje od sebe? Pa uopće biti glumica i glumac to je Božji blagoslov. Možeš biti na sceni uvijek neko drugi i predivno je da imamo kontinuitet koji je za glumce jako važan. Znači da glumac ne stoji doma, nego da smo svi nekako raspodijeljeni u svim predstavama. Ponekad se radi 2-3 predstave paralelno pa se onda i družimo. Lijepo nam je, zabavljamo se, ja sam jako sretna i divno je kreirati nešto, biti na sceni. Naš posao ne završava dok smo samo na sceni, nego i kad idemo doma, onda razmišljamo ili odemo na piće pa pričamo o nekim, recimo, scenama koje nismo mogli u tom trenutku riješiti, pa onda ih nekako, još smo pod temperaturom kad se radi, pa onda ih riješimo uz neki razgovor, uz kavicu, uz priču, sjetimo se nekih situacija koje bi mogle biti dobre i tako. Divno je kad nam dolaze i gosti, zato što je super kad dođe neka nova energija pa pokrene malo možda i nas, mi damo njima nešto, ali nama je to sve onako povratno. Eto. Koliko je teško tu pozitivnu energiju održavati godine u godinu i davati, što si rekla, najbolje od sebe i od drugih? Pa jako je teško, jako odgovorno, možda to nekima ne izgleda tako, ali nije to jednostavan posao. Zbog svih priprema, znači, ja mislim da s godinama čak i raste odgovornost prema poslu. I najvažnije je trajati u stvari, nekako se održavati, trajati i svaki put ići s punom energijom, a nama se stvarno događa već dosta dugo vremena da nam je teatar stalno pun i predivno igrati pred punim gledalištem, što je postala konstantno u našem teatru. Eto, to je to. Grad Dubrovnik i kazalište Marina Držića imaju dugu tradiciju. Da. Ti si imala priliku studirati u Pragu. Jesam. Van granica, kako si se odlučila na povratak? Je li to... Pa zbog ljubavi. Zbog ljubavi čovjek svašta napravi u životu. Sad vidjet ćemo na kraju, kako se kaže, prije nego zaklopiš oči, sve ti sam da vrati, bit će ti jasno da to dobra odluka, da nije dobra odluka. Meni je za sad lijepo, jer se zabavljam i radim i teatar mi je neko mjesto, jedna oaza, jedno ljubav, prijateljstvo, ovo mi je kao drugi dom. Ovdje se osjećam kao dom. I ljudi s kojima se družimo, lijepo se družimo, razgovaramo, stvaraju se razna prijateljstva. To je meni predivno nešto. Najbolje se osjećam u krevetu, u moru i u teatru. Znači, neizmjerna ljubav iz dana u dan. Neizmjerna. Evo sad je 2013. godina, je li ima do sad jedna uloga možda koja je za tebe najbitnija, koja ti je najdraža, posebno koju bi evo istaknula? Dosta što sam igrala. Da. Pa ima ih više, onda mi je sad teško napraviti neku selekciju, ali ima ih stvarno, ima ih jako puno. Čak nekad i neke uloge koje mi se ne čini na prvi pogled da su, ne znam, nešto, nekako da mi se jako sviđaju, da baš želim igrati, onda se trudim zavoliti ih i naći opravdanje za ono što radim i eto, ja se nadam da uspijevam u tome svemu. Ima i puno uloga koje bi željela igrati, ali ne usudim se nikad to reći, zato što mislim da je uloga nekako nađu glumca i da je to najtočnije. Užasno me strah, recimo, reći nešto što bih voljela igrati i da onda nakon to igram i me napravi kako mislim da bi trebalo. Tako da jednostavno puštam da se stvari dešavaju i trudim se najviše što mogu. Pa eto, kazalište je mjesto gdje se punim i gdje se praznim i predivan je taj kontakt s publikom. Nije ni uvijek publika ista i nije ni svaka predstava ista koju napravimo. Zato što, naravno da je to, zavisi s kojom mi energijom uđemo, mi se trudimo ući s najvećom energijom i koncentracijom i sa svim. I kad je još i publika takva nekako, onda je to jedan povrat beskrajni koji se ne može uopće, nešto predivno, ne može se pisati baš tako lako riječi. Kazalište nekad i sad. Kazalište u budućnosti. Što misliš, što će se evo događati za par godina, kakva je situacija bila prije, ne znam, 2010. u prošlom desetljeću, kakva je sad, što će biti dalje? Pa ovako, kazalište isto kao i čovjek ima svoje neke uspone i padove i mislim da smo sada u jednom usponu, definitivno, i nadam se da će to potrajati, da će teatar sve više i više rasti, a što se tiče publike, mislim da će se više vraćati u teatar, i ono iskonskoj umjetnosti, znači to u kontaktu s publikom, predivno da se snimaju sapunice, da ljudi mogu zaraditi novce i ja to jako poštujem i to je sigurno krvav posao, ali mislim da je teatar, mislim da se ne može usporediti
kazalište sa punim, znači onaj direktni kontakt s publikom. I te probe koje su predivne, kreativne, na kojima se toliko toga dešava. Ja sam čak bila predložila jednom da se snimaju situacije, kad je neka panika, da se snimaju situacije, znači iza kulisa, ali da glumci ne znaju, naravno, ne znam nije. Da bi se neki filmić napravi onako prije svake premijere, kako smo mi to sve dogovarali se, ko treba izaći, ko treba ući, kada nismo baš sigurni tako. Negdje prije generalne probe, pa onako. To bi bilo super, mislim da je to dobra ideja. Pa evo, dotaknuli smo se budućnosti. Koje su tvoje osobne želje? Spomenula si ove serije, je li imaš ambicije možda u budućnosti se baviti takvim dijelom glumačkog posla? Teško mi reći, čovjek snuje, Bog odlučuje, međutim voljela bi trajati na sceni što više mogu. To mi je nekako cilj. Nekako biti što više na sceni, imati kontinuitet koji je za glumca važan i stalno raditi na sebi. Predivno da mi u ovom poslu možemo konstantno raditi na sebi, da možemo istraživati sebe, znači ulaziti u likove, u njihovu psihologiju, time puno učimo i o sebi. I vrlo često se iznenadimo što sve iskopamo iz sebe za neku predstavu i tako. Hvala ti lijepo, ja se nadam u budućnosti da će sve tako nekako ići kako ti želiš. I evo, hvala ti. Hvala tebi. Vidimo se. Pozdrav.